Reng Parulta, Pampanga, malyari na lang manikuang Philippine National Standards o PNS na anuyapin iti. Ay report. Malyari ng manikwang Philippine National Standards o PNS, Reng Parula, Gawang, Pampanga. Kaiba ng inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga, ing asahan na launching na niti king daratang nga October 13, 2025 king siyudad ting San Fernando. Agpangkang Elenita Ordoño, Provincial Director ng DTI Pampanga, kapag nasaning amanwang inisyatibo, ing lakwas pang itas, ing kalidad at siguraduan king kaligtasan darem produktong parol amaluwat ng simbolo ning Pasko at tradisyon dareng Kapampangan. For your information, magkakaroon na po ng Philippine National Standard yung ating mga lantern, parol. No? For the longest time, wala pong national standard sa parol. So on October 13, i-launch po yung Philippine National Standard ng lantern. Also, we're inviting our parol makers coming from the three na mga provinces po ng Central Luzon who are manufacturing parol. So, So, malaki pong event yun. Kasi nga yung ating parol, we cannot export them kasi nga wala silang standard. But then this time, medyo maluwag-luwag na if ever na maraming exporters, mga importers ng parol. So, we can really vouch for our lanterns. Ing Bureau of Philippine Standards o BPS kaya duwangan ng UL Standards and Engagement ing manimuna king aktibidad. Layo na niting iisplika at ipakala ting ulaganing PNS para kareng parol, partikular na king pisasabyan ning pamagpatibe king kalidad ning produkto at proteksyon dareng consumer. Dagdag na pang Ordoño, maragulyang sao ping mikapamantayan o standards bang lakos pang akilala reng parol dareng Pampanga king kilob at kiluwal na ning bansa bilang dekalidad at ligtas a produkto. In Pampanga, ing tegoryang Lantern Capital of the Philippines, uli ning tradisyong parol making at syempre, ing ligligan parol, abida, king mabilog a bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.